Ganda Putra, Bos Mega Jaya Kediri, Mimi Kaji Cari Ninok Cinsa, Bunda Ayu sing dua Singapura, Mimi Kaji Cari Ninok Cinsa, Bunda Ayu, Mimi Kaji Cari Ninok Cinsa, Mama Kaji Udi, calonku Taman Sari, Mimi Kaji Cari Ninok Cinsa, Mimi Kaji Cari Ninok Cinsa, Mimi Kaji Cari Mimi Kaji Cari Ninok Cinsa, Mama Kaji Udi, calon tampu Taman Sari, Nok Cinsa. Lamun arep rumah tangga bebeneran, aja nganti awan bengi keluyuran, balik esuk cangkeme mampu inuman, Kang Kaji doher diajak batur melekan bos telepon. Mama Kaji doer ning kene mana bos telepon. Kang Kaji doer kesun bos telepon. Pegat balik sampai wis entok talake, kulan rima budayu poket tekan kudune, kalen maning angger kaya sing dingin, tetep bae sering nyiksa ning batin. Kanggo sapa? Bapak Kuwu Gabus Kulon, Mas Ejo, Bapak RT Pertajaya Kagas Konden, Mas Ejo, Mas Ejo, Mas Ejo, Bunda Ayu sing di Singapura matur suwun. Mas Ejo, Mas Ejo, kanggo Mas Ejo, masih kanggo panitia sidang kene mawon anak putune Mbah Buyut, sing duwe Mbak Buyut Ariba. Sapa nih? Yayu Saritem, Yayu Saritem, Yayu Saritem, Yayu Saritem, Yayu Saritem, Priwen keturunan Yayu Saritem, yang Yayu ditinggal Saritem, kehari. Yayu Saritem, Yayu Saritem terus, Yayu Mangga Saritem, teteh kangge Yayu sisa. Saritem, Dimine Widya, Dimine Widya, Dimine Widya. Yayu Saritem, Ora tahan Yayu yang Saritem, ganing penderitaan. Yayu Saritem, Yayu Saritem, Deleng sampean Yayu Saritem, selalu Yayu Saritem terus, Yayu Saritem, asik. Soba mama Rio sayang Sapa lan ugan Ang Yaya, Ang Yaya, Ang Yaya, ingat Ang Yaya, Ang Yaya, keturunan Yayu anak Saritem. wis gede-gede. Ayo. Sapa no? Sapa Cing? Bunda Mimi Widya, arep Bunda Mimi Kenci, Widya, Bunda Mimi Kenci Widya, paling Mimi sayang Widya. Bunda Kenci, Bunda Kenci, Bunda Kenci. Mas Ejo, Gua Mas ngilang Ejo, rima, Mas Ejo, Mas Ejo, Mas Ejo, Mas Ejo, Mas Ejo, Mas Ejo, kalen maning Yayu Saritem maning, angger kaya sing Yayu dingin. Saritem, Yayu Saritem, Yayu Saritem, Yayu Saritem, Ora nyiksani Yayu Saritem, batin. Yayu Saritem, Kang RT Askom. Kang RT Kang Askom. RT Askom, Kang RT Askom. Bunda Ayu, Sing duwe wilayah ini kanggo Mimine Widya, Bos Ayam Putih, Bapak RT Bos Ayam digoyang. Putih. Hey. Mas Kang Yayan, Mas Kang Kenjo, Yayan, Mas Kang Kenjo, Yayan, Mas Kang Kenjo, Yayan, Kang Mas Yayan, Kenjo, matur Mas suwun, Kenjo, matur suwun, Mas Kang Yayan. Kenjo, Mas Kenjo. Sinten ini? Yayu Saritem, Kang RT Yayu Saritem. Askom, Lara ati pengen sing bunuh diri. Yayu Saritem sayang, priwen keturunan
Ukanane Mimi Rizka inget keturunan anak wis gede-gede Kang Yayan matur suwun Kang Yayan begat balik Yayu Saritem Ayo Bapak RT terus Mimi Saritem Kula rima bukan Mimi Rizka Mimi Rizka Mimi Rizka Mimi Rizka Mimi Rizka Siapa aja yang pakai hijab bos ayam putih Budak saya Kenji tetap baik bos Budak ayam Kenji, putih Budak gawe Kenji. iksani batin Mimi Saritem Kang RT masih Mimin Rizka Yayu Sarita khususnya kanggo sing duwe Kertawijaya Kertajaya Bunda Kenji Bunda Kenji Bunda Kenji Mimi kaji cari di Nok Cinse anggo Bunda Ayu sing duwe Singapura bos ayam putih Yayu Sarita maning Yayu Sarita Yayu Saritem terus Bunda Ayu Lara ati pengen sing bunuh diri Yayu Sarita Ayo bos telepon Kang Kaji Doer keturunan Kang Kaji Doer Kang Kaji Doer bos telepon Kang Kaji Doer Kang Kaji Doer bos telepon Kang bos Kaji ayam Doer bos putih telepon bos ayam Kang putih Kaji Doer bos bos ayam telepon putih Mama Rio ora tahan nyangkani penderitaan Mama Rio geleng sampean Mama Rizka sering ugan-ugan Ayo, siapa? Mama Rizka Mimi Doer coba Mimi Doer Mas Mimi Doer, Kinjo bos telepon. sayang Mimi Doer lan ugan jamanane Mas Kinjo ingatan keturunan Mas Doer sing paling sayang Mama Kaji Doer Mumpung sandiwarane wong dewek Ayo lamun arep Coba. rumah tangga bebeneran Mas Kenjo Mimi Saritem Kang Mas Berkos Kenjo awan bengi Mas Kenjo sayang Kang Mas Berkos Kenjo Mimi Mas Doer Kenjo balik esok Mama Rizka mampu inuman Mama Rizka alasannya Yayu Saritem diajak batur meneng Yayan Yayu Saritem Kang Yayan Yayu Saritem Yayu Saritem Yayu Saritem Bunda Doer Kang Berkos Bunda Doer Kang Berkos Bunda Doer Begat balik Kang Berkos sampai Bunda wis Doer entok tanake Mimi Jehan kula terima Mimi Jehan Kang bukan RT. datang kudu Mimi Jehan sayang Nok Akila Nok Akila Nok Mimi Akila Jehan Nok Akila bokat Nok kaya Akila sing ngedingin Mimi Nok Jehan Gisel